Dame i gospodo novinari, dragi građani Republike Srpske, hvala vam što pratite konferenciju za medije SNSD-a. Danas će se obratiti predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Dakle, smatrali smo da jučerašnji događaj u Sarajevu, kada su svi bošnjački političari i oni drugi pod vodstvom vjerskog muslimanskog vođe u Bosni i Hercegovini, Reisul Uleme, potpisali zajedničku izjavu kao nešto što mi smatramo zavjetom Islamskoj deklaraciji BiH, koju su potpisali i svi oni koji su bili rame uz rame sa Alijom Izetbegovićem, od Ejupa Ganića, Harisa Silajdžića i svih onih drugih, da je to nešto što pali sve alarme. Poruka koju smo čuli da su oni najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini nam jasno pokazuje da i dalje žele da ugrožavaju Srbe u Bosni i Hercegovini i Hrvate, i to je nešto što smo smatrali da itekako zaslužuje našu reakciju. Pozivam predsjednika SNSD-a Milorada Dodika da vam se obrati. Predsjedniče. Hvala. Hvala što pratite. Pozdravljam sve gledalce, slušalce, sve zainteresovane. Naravno, ove konferencije SNSD-a, ovdje kao što vidite su izabrani funkcioneri iz SNSD-a na najodgovornijim mjestima, naravno funkcioneri same stranke. Mi smo smatrali da je važno da danas, i mi nismo birali ovaj datum da ne bi bilo neke prigovora, pošto se muslimani u Bosni i Hercegovini spremaju ili već slave svoje vjerske praznike, ali jučerašnja izjava koja je data apsolutno traži promptno odgovor ovdje iz Republike Srpske iz nekoliko važnih razloga. Prvi je taj što je to protivustavna izjava koja ne može da pretenduje na to da očuva Dejtonski sporazum i Dejtonski ustav. Upravo je suprotno tome. Zabrinjavajuće sa stanovišta srpskog naroda kao hrišćanskog ovdje, a vjerujem i Hrvata kao jednako takvog naroda, da je to nešto što je očigledno organizovano u okviru njihove vjerske institucije koje se zove Islamska zajednica, da su u tome učestvovali svi izabrani imenovani funkcioneri bošnjačkog muslimanskog naroda, štiteći prije svega islam i muslimansku komponentu u Bosni i Hercegovini, što je njihovo pravo i mi to ne pobijamo pravo da imaju na to pravo. Svakako želimo da kažemo da nam je iznenađenje što su odjednom napustili narative o građanskom uređenju, mnogi ondje koji su stajali i koji su odjednom se okupili oni koji inače ne mogu u dnevnom životu da funkcionišu ni na bilo koji način. Sam dokument je za nas ne predstavlja iznenađenje. Mi smo znali već prije izvjesnog vremena da se na njemu uporno radi. Glavni inicijatori su prije svega Reisul Ulema Cerić i nekoliko prvaka političkih, a oni su nastojali da to pripišu nekim institucijama koje opet nemaju nikakve veze sa onim što je sadržaj same deklaracije, a to je prije svega Bosna i Hercegovina, način na koji je ona napravljena, način na koji je ona stvorena. To je potpuna privatizacija i potpuno ogoljavanje ideologije koja je poznata nama, na koju smo ukazivali dugo vremena i na svaki način je sada dokaz onoga što smo govorili svo ovo vrijeme. Dakle, Bošnjaci koji se pozivaju na Dejtonski sporazum nikada nisu prihvatili Dejtonski sporazum. Bošnjaci su ugovorili i neki od potpisnika ove izjave koji smo gledali jučer na slikama da je Dejtonski sporazum ludačka košulja i da su učinili sve da putem intervencionizma, podmetanja i rušenja ovoga Dejtonskog sporazuma osiguraju upravo platformu za koju su postali nestrpljivi, a to je Islamska deklaracija Alije Izetbegovića, koji je jasno ovo izjavu koju gledamo i koju možemo da pročitamo, koju nadam se javnost već zna, vrvi od kvalifikacija, ocjena i stavova koji su apsolutno bukvalno prepisani iz Islamske deklaracije. Oni pokušavaju da nametnu lažnu priču o miru. Oni koji su do prije samo par mjeseci gotovo dnevno poslali preko 100 izjava o ratu, o ratovanju, o borbi, o svemu onome što su oni željeli. Mi mislimo da je ova izjava koju su oni sačinili dio njihovog plašljivog karaktera, u kome su oni na strani Irana u ovom aktualnom sukobu,
ali nisu smjeli da to iskažu na pravi način, nego su pokušali da se sakriju iza ove priče, tvrdeći razne neistine kroz samu izjavu i ovu, kako on to zove, nastojanje da se prikaže da postoji neka islamofobija, što je potpuno laž. Ako se nečemu radi kao istina, onda to ne može da bude islamofobija. Onda se radi o istini i lažnim predstavnicima. Prvo da želim da odbijem bilo kakvu mogućnost iz ove izjave da se održi priča o tome da je neko izvršio agresiju na Bosnu i Hercegovinu, jer bi onda mi Srbi značili da su napadali svoje kuće ovdje, da su napali Banja Luku i sva svoja ognjišta u čitavoj Republici Srpskoj i na mnogim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Njihova laž o agresiji se zadržava kroz ovu izjavu. Mi je jasno odbacujemo, smatramo da ona uopšte neodrživa i da je podvala u kontinuitetu koja podrazumijeva da se nešto što je lažni narativ obezbedi za budućnost kao neka nova istina. Kao i priča o tome kako su politički predstavnici bošnjačkog naroda za vrijeme Drugog svjetskog rata bili oni koji su bili na strani antifašizma, a prije nekoliko dana, odnosno znali smo to i ranije, sam mnogi o tome nisu htjeli da slušaju, možemo da pokažemo i ovom dokumentu u kojem su mi nekada nešto o tome pogledali, ne znajući da će ova izjava doći na dnevni red, u kome ti prvaci, njihovi preci, pozivaju i kažu Führeru naš, obraćajući se Hitleru, žaleći zašto Njemačka nije okupirala Bosnu i Hercegovinu, govoreći o tome da su oni, o tome moram sada neke stvari da iznesem, u toj njihovom pismu Führeru kaže naše iskrene simpatije i osjećanje za njemački narod i njemački njegov pokret. Mi smo se nadali, slušajte ovo, mi smo se nadali da će Bosna i Hercegovina biti okupirana od strane njemačkih oružanih snaga i ostati pod njemačkom vojnom upravom koja će donijeti mir i red na prostor Bosne, to su oni nadali. A vrhunac i neistina koji proizilaze i koji sada prenesemo njihova istorijska pa i dokumenta pa i ove izjave, odnosi se na to kako oni kvalifikuju u tom trenutku u Bosni i Hercegovini život na ovome. On kaže ovako, u ovoj izjavi koju je pisao Hitleru, a koja je najbliža ovoj izjavi koju možemo da čitamo sada, ja sam to upoređivao, kaže, živimo u ovoj zemlji gdje postoje većina slovenskog življa. Dakle, oni kažu, intelektualci muslimanski tada pišu Hitleru da u Bosni i Hercegovini je većinsko slovensko življe. Premda govorimo bosanskim jezikom koji je sličan srpsko-hrvatskom, mi otvoreno izjavljujemo da po rasi i krvi nismo Sloveni, već smo gotskog porijekla, kao što dokazuju mnogi znaci istorijske činjenice. Mi Bošnjaci kao Goti, zamislite to podaništvo, čuj Goti, sad ne govori o tom, ali evo njihovi prvaci kažu da su oni Goti. Samo da bi se približili Hitleru i njegovim nastojanjima da tada uredi svijet. Pa kaže, u 6. vijeku su oni kao doselili, oni su u 3. vijeku doselili ovdje, zamislite. U 3. vijeku nije bilo islama ovdje. Svi to znaju. 3. vijeku, kasnije, kroz islamizaciju Balkana i osvajanje od Otomana, došlo je do, gotovo 1000 godina kasnije, došlo do prodora islama na ovim prostorima. Dakle, sve su laži do laži. Kako su lagali Hitleru, eto svome šefu, sada lažu i ovdje na javnost na skoro identičan isti način. Dakle, naši preci kao Goti uzeli su za radnike, Srbe i Hrvate, hrišćane na svojim posjedima. Oni su kao bili vlasnici zemlje, tad je bila potpuna izvršena privatizacija zemlje i mnogo čega drugog. Kakve lažovčine, neviđene razmjere. Ali pogledajte ovo sam kaže. Bošnjaci su poznati kao ljudi otvorenog karaktera, dok su Sloveni ponizni. A prije toga sam mogli ste da vidite pasat u kome piše kako su oni pozivaju Hitlera da ih okupira, da uvede red i mir. Zamislite to. Zamislite. I kako vjerovati takvim ljudima? Dalje u ovoj izjavi vrvi od mnogo neistina koje su vidljive, prije svega o tome kako je navodno sve urađeno da se sruše džamije u Bosni i Hercegovini. I tamo se navodi broj od nekih 6 objekata, džamijskih i drugih objekata koji su tamo srušeni. I tvrdi kako su hrišćanski objekti zaštićeni da nije bilo nikakvih rušenja i stradanja tih objekta. Ja ću iznijeti podatke samo za, dakle, pravoslavne objekte po zvaničnim statistikama koje iznosi naša crkva. Hrvatske ne znam šta je, nisam o tom se bavio, imaju predstavnici hrvatskog i katoličkog naroda nek se bave time.
Dakle, u toku rata na prostoru koji je bila prisutna armija Bosne i Hercegovine, srušeno je do temelja, srušeno je 172 crkve. 125 crkvenih zgrada je oštećeno vidno. Kasnije se moralo do temelja srušiti da bi se izgradili novi objekti. Srušeno je 65 parohijalnih i sakralnih objekata Srpske pravoslavne crkve i Srba ovdje. Pa treba reći da se najveća razaranja desile u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Dakle, tam Tuzlanskoj gdje su najveći broj tada i učešća bilo u armiji Bosne i Hercegovine. Da li možda nisu slučajno zaboravili da je do temelja srušen hram u Mostaru i da je srušen manastir Žitomislići i mnogo čega drugog. Jedna, ja bih rekao, planetarna laž je ova izjava koju mi Srbi, naši politički predstavnici, ne smiju nikako da pređu preko ovoga, jer on žele da od ovoga naprave platformu proširenog poduhvata svojatanja Bosne i Hercegovine i ovdje nekoliko mjesta se govori o tome kako je svoja država. Bosnu i Hercegovinu nazivaju svoju državu ili našom državom. Zamislite šta ima Merhamet i ostali sa stvaranjem države. Ova Bosna i Hercegovina je stvorena Dejtonskim sporazumom. Ona je sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda. U ovoj izjavi se tu nigdje ne pominje ni jedan od tih ustavno kategorisanih ustavnih kategorija u stvari. U svakom slučaju ovdje se pominje stalno priča ili na nekoliko mjesta o Srbima i Hrvati. Kad im god zatreba da zamumulje ili zakukulje, što naš narod kaže, kroz ovu izjavu neke laži koje treba dodatno da potvrđuju, onda se pozivaju lažno na Srbe i Hrvate, a oni su za njih građani, znate, i oni vode računa o miru i sigurnosti. A samo znate, evo uzmite medijske izvještaje koje dolaze s te strane. Republika Srpska nikada nije ni jednom tvrdnjom nije ukazala na to da je potreban rat za rješavanje stvari. Zamislite, oni koji sada pokušavaju da kažu da žele da nešto grade, odbijali su dijalog koji smo im predlagali i javnost je svjesna toga. Mi smo uporno njima predlagali dijalog koji su oni odbijali. Nisu željeli da to rade, oni su mislili da će uspjeti da završe svoj koncept Bosne i Hercegovine. Malo im je iznenađenje, naravno, pojavu nove administracije u Americi koja je promijenila neke procese. Ono što on sada radi kroz ovu izjavu, hoće da skrenu pažnju na njihovu navodnju patnju, jer ono svog naroda prave žrtvu. Nije tačno da niko od nas ovdje mrži Bošnjake. Mi samo ne želimo da prihvatimo njihove politike, njihovih političkih predstavnika koji vrve od laži i neistina, koji on žele da na neki način univerzuluju kao njihove istine i da na taj način pokažu neku borbu i za drugi. Oni kažu da je Bosna njihova, oni nigdje ne pominju Republiku Srpsku, oni nigdje ne pominju srpski konstitutivni narod, oni nigdje ne pominju prava ovog konstitutivnog naroda. Oni tek negdje pokušavaju da objasne, da se brane od islamofobije. On negdje pokušavaju da objasne da se bore protiv kategorije da je u Bosni i Hercegovini na dijelu sukob civilizacija, a reći ću samo da je poznati naučnik američki u vrijeme tamo 90. godina, ne znam tačno koje, pisao je dijelo Huntington koji je napisao dijelo Sukob civilizacija u kome je za primjer tog sukoba uzeo Bosnu i Hercegovinu. Za primjer tog sukoba uzeo Bosnu i Hercegovinu. I opisao, kasnije to pretvorio u svoje znamenito dijelo koje, nažalost, zbog najave liberalnog koncepta u društvu, nije uspjelo da pobjedi narativ Fukuyamine knjige O kraju istorije, koja nas je koštala svih ovih zaploda, naš Srbe ovdje dovela u poziciju da branimo stečeno u Dejtonskom sporazumu, što oni lažno nazivaju separatizmom. Ja ću opet reći, SNSD, Milorad Dodik i svi ovi ljudi ovdje nisu nikakvi separatisti. Mi smo patrioti. Mi smo srpski patriote koji žele da očuvaju srpska nacionalna prava. Oni to nam osporavaju od početka, a kroz ovu izjavu koji žele da ekskluzivno prizovu samo svoje pravo da oni odlučuju i o nama ovdje u Bosni i Hercegovini, tvrdeći kako mi kao navodno vodimo neke separatističke procese. Republika Srpska nema ni jedan separatistički plan, nije poduzela ni jednu akciju separatističkog karaktera, a s njima priča o separatizmu isključivo služi da bi sakrili svoj antiustavni unitarizam koji je na dijelu
doveo do rušenja Ustava Bosne i Hercegovine i doveo do toga da Bosna i Hercegovina propala zemlja, rasuta. Oni govore o tome kako je bosansko-hercegovačko društvo, oni se bore protiv polarizacije, a sve su učinili da bude podijeljeno društvo. Bosna i Hercegovina je društvo koje se sastaviti ne može, ni u kom pogledu, osim ovom političko-predstavničkom na nivou institucija predviđenih Ustavom. I oni pokušavaju, dakle, da ovdje ponovo slažu, okupljeni oko institucija, pozivaju na dijalog međureligijski, pričaju o tome kako su oni koji štite prava drugih, imovine i ostale stvari, a žele da nam oduzmu državnu, kao on to kažu, državnu imovinu. Nema, ne postoji državna imovina, postoji entitetska imovina i lična imovina i crkvena imovina, odnosno imovina vjerske zajednice. Nema primjera da je Republika Srpska i jednom segmentu islamske zajednice na prostoru Bosne i Hercegovine, pogotovo Republike Srpske, poduzela akcije i korake da se oduzme imovina džemata, džamija i grobalja njihovih islamskih, a ovih dana vrvi od toga kako su oni napali na imovinu naših crkava, oduzimaju putem upravnih i drugih lokalnih akata, kako oduzimaju nam crkvena zemljišta, kako oduzimaju, čak hoće da sravnjaju naše groblja, kao ono što gledamo u Hrvatskoj, sad žele da napravi u federaciji. Oni su ti koji pokušavaju da prikažu kako štite druge, a recimo, evo sam da moram da vas prisjetim da prije izvjesnog vremena nisu dali rabinima jevrejskim da održe svoj skup u Sarajevu. Znači, lažu sve ovo izjave, sve kompletna laž. Dakle, oni su ti koji su izbacivali pasoše izraelskih državljana u kontejnere kada su se pojavili u Sarajevu. Oni šire islam, odnosno tu vrstu predstavljanja islama koji je veoma legitimna mjera i mi kao kroz naš ustav i kroz naše djelovanje podržavamo rad islamskih zajednica ovdje u Republici Srpskoj, ne pravimo nikakve probleme, nigdje nismo načinili ni jedan akt države i upravnih vlasti protiv islamske zajednice. Sve je vraćeno što je bilo na neki način uzurpirano. Svi objekti koji su srušeni islamske vjerske zajednice su obnovljene u Republici Srpskoj uz učešće Republike Srpske u obnavljanju tih objekata. U federaciji to nije. Oni pričaju kako štite prava drugih, a poznati primjer da su oduzeli u centru Sarajeva imovinu Srpske pravoslavne crkve koja vrijedi nekoliko stotina miliona maraka i ne žele da je vrate našoj crkvi, govori o tome da ovo vrvi samo od laži. A laž se uvijek stvori kada se istomišljenici sastanu i žele da osude drugog. Onda je to sigurno da je tu laž. Ovo je dokument falsifikat, historijski, politički, ustavan i državni. I zato smatram da moramo na ovo reagovati. Kao SNSD mi ćemo od naših koalicionih partnera zatražiti da obavimo razgovor na ovu temu, da iniciramo i očekujemo da će predsjednik Republike Srpske, koji je naravno kandidovan od SNSD-a i podržan od strane koalicije, sazvati sve političke predstavnike i vlasti i opozicije na razgovor o ovom dokumentu. Mi mislimo da ovo ravno destabilizaciji Bosne i Hercegovine, rušenju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, pokušaj da se instališe dokument koji treba da bude osnova za novo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, u kome samo postoji muslimanska Bosna i Hercegovina, postoji zajednička Bosna i Hercegovina. I zato mislimo, bez obzira na sve otvorene probleme, ekonomske, socijalne, mi smo ti koji moramo da vodimo računa i o tome šta su politički procesi i šta su podmukle namjere političkog Sarajeva. Bošnjaci su dobro došli u Republici Srpskoj, a sve više ima primjera da Srbi nisu dobro došli u muslimanskim sredinama. I to nije islamofobija. Nije islamofobija kad oduzmete i ukradete od crkve zemljište da bi dali lokalnom tajkunu da gradi stambene zgrade. Nije islamofobija kad kažete da nam hoće da poravnaju groblja da bi pravili to građevinske parcele. Nije islamofobija kad kaže vrate nam u centru Sarajeva imovinu koja vrijedi pola milijarde maraka. Crkva je pravoslavna crkva, vrate nam. Jer smo mi vratili sve što pripada islamskoj zajednici. Nek nam pokažu ili ima ili što da nije njima vraćeno. Jel ima nešto? Zašto lažete ovdje? Ali oni žive 30 godina na laži. Oni su samo došli u poziciju da se osjećaju nesigurni.
Zato su sada pokušaju da sad pišu da skrenu pažnju. I mi ne smijemo dozvoliti da on skrenu pažnju na laž. Da se skrene pažnja u stvari na laž. Nego moramo da govorimo šta je istina. Ne može da bude islamofobija sve ovo što sam ja nabrojao. Ne može da bude islamofobija za sve one progone koji smo gledali. Zločine koji su radili. Laž je nigdje u Dejtonskom sporazumu ne piše da je bilo agresija bilo koga. U Dejtonskom sporazumu kaže da je to nesretan sukob u regionu. Tragičan sukob u regionu. A onda nas zovu da budemo u zajedničkoj državi koju oni kao zovu agresiju, da smo mi izvršili agresiju sami na sebe. Očekujem da će za godinu dana napisati da današnji Srbi koji žive u Republici Srpskoj ovdje su se naselili 90. godine zahvaljujući tome što sve to Bošnjaci bili darežljivi pa nam dopustili da živimo ovdje i da postojimo samo od tada. Srpski narod je za vrijeme Otomanske imperije na ovim prostorima koji danas čine Republiku Srpsku, na ovim prostorima koji čine danas Republiku Srpsku, digao 147 ustanaka protiv Turaka. Ovo je nastavljena okupacija od strane bošnjačke političke elite koja pokušava da putem politizacije, falsifikovanja istorije, čuju one antifašiste. 3 gradonačelnika za vrijeme ustaške vlasti u Sarajevu bili su muslimani. Isključivo su radili na deportaciju Srba, muškaraca u Jasenovac. 2.500, poznate istorijske činjenice, 2.500 Srba, muškaraca iz Sarajeva je deportovano vozovima u Jasenovac i druge logore. Oni pričaju nešto o četnicima. Četnici nisu imali logore, a muslimani su upravljali logorima koncentracijnim za Srbe. I mi se tu izgleda ne možemo pomiriti, ali ono što mi ne smijemo dozvoliti da oni izvrše reviziju i da kažu i da lažu. Znate, Jasenovac je najveće stradanje. Njihovi preci su organizovali Hrvati i muslimani na ovim prostorima, organizovali su logore za djecu, koncentracijne logore za djecu. I kad smo prihvatili da uđemo u Dejtonski sporazum, sve su učinili da nam zagorčaju život. I sada pozivaju pravosuđe da radi onako kako ono treba. I vjerujem da će zakonodavni i drugi nadležni organi Republike Srpske ponovo preispitati poziciju pravosuđa u ovoj zemlji. Pravosuđe je antiustavno, pravosuđe je politički motivisano i pravosuđe ne može da ostane u ovakvim okolnostima, jer to znači da je Republika, oni su sve ovo iznijeli, a sada dali svojim muslimanima u tužilaštvu i u sudu da presuđuju svakoga ko bilo šta kaže što nije u okviru ove izjave. I ja ne želim da budem predstavnik naroda ili predstavnik stranke koja će živjeti u takvim okolnostima. Zato pozivam sve faktore, ne samo političke, u Republici Srpskoj, da se okupimo oko ovih laži kako bi iznijeli istinu. I to je naš osnovni narativ. Očekujem da ćemo zajedno sa koalicijnim partnerima i partnerima, odnosno političkim akterima, i to ćemo pokušati da izgradimo sa predsjednikom Republike kroz zajednički sastanak, predložimo zajednički dokument Narodnoj skupštini kako bi se ona izjasnila ovo. Narodna skupština, Republika Srpska je jedina strana zajedno sa federacijom u Bosni i Hercegovini koja je napravila Bosni i Hercegovini. Narodna skupština o tom može da govori, a ne Rej Sulema. Kad ste čuli našeg patrijarha ili našeg mitropolita da je negdje ovako govori? Čujte, Rej Sulema nama nudi da oni vode stabilizaciju i mir. Sjećate se prije izvjesnog vremena kad je taj isti Rej Sulema bio u Švajcarskoj i kad je govorio o nama najpogrdnije kao Vlasima, koji treba ovako i onako sa njim uraditi. Sjećate se? Vidite, ne možemo zaboravljati to sve. Sve je to dio kontinuiteta. Kada pokazuje neko svoje drugo lice, onda je to drugo lice lažljivo. Istina je što su ono ovdje napisali, ono ovako misli. Mada je laž sve što su rekli. A istina o njima je ovo izjava. A u njoj je sve laž do laži. Hvala vam. Poštovani građani Republike Srpske, ova takozvana izjava bošnjačkih radnih lidera, svih onih koji su ujedinjeni i ujedine se uvijek onda kad treba da se bore protiv Republike Srpske i srpskog naroda, pokazuje po meni najmanje 3 ključna elementa.
prije svega ova izjava o nekom takozvanom govoru mržnje, islamofobiji i narativu koji je protiv bošnjačkog naroda je antihistorijska izjava, antidejtonska izjava i unitaristička izjava. Platforma unitarističke bošnjačke politike. Antihistorijska je iz proste činjenice, istorijskih činjenica istina da je srpski narod kroz cijelu svoju istoriju, a posebno u Prvom i Drugom svjetskom ratu i ovom odbrambenom terorističkom ratu, bio i u odnosu na broj svojih stanovnika najveća žrtva možda od svih naroda u svijetu. Nad srpskim narodom je u Drugom svjetskom ratu izvršen genocid od nezavisne države Hrvatske. Srpski narod nikada nije napao nikoga. Srpski narod je uvijek kroz vjekove i kroz sve ratove branio samo svoje ognjište. Zato je ovaj narativ koji se u ovoj takozvanoj izjavi pominje o agresori žrtvi promjena i netačna istorijska činjenica. Pokušaj promjene istorije onih koji su nesumnjivo istorijski dokazani i u Drugom svjetskom ratu bili u kolaboraciji sa fašistima, nacistima i ustašama. Ona je antidejtonska u gotovo svejedno 12 stavova koje ima ova izjava. Antidejtonska je zato što prije svega napada dejtonsku tvorevinu koja se zove Republika Srpska i one koji su Dejtonom kao nosioci suvereniteta tri konstitutivnih naroda. Dakle, ona je protiv dva druga naroda. U gotovo svejednom svom članu ona je neskriven ili skriven ovakav ili onakav način protiv Republike Srpske i srpskog naroda. A dominantno je unitaristička. Ova izjava može biti platforma i platforma je. Samo na drugi način prekrivena ovaj put ovom izjavom, 30 godina, kao platforma u kojoj se kaže ovo je naša bošnjačka država. Druga dva naroda će imati u njoj onoliko i onoga koliko mi damo. U ovih svih 12 članova i 12 stavova, kako god ove nesretne izjave, pokazuje se upravo to. Gotovo neskriveno govore. Da, mi smo, vidite, budite sretni pa smo pristali da vas prihvatimo da živite u našoj bošnjačkoj Bosni i Hercegovini. Budite sretni samo što ne kaže, evo vidite da ima pravo vaša bosanska crkva da ima pravo, bosanska vjera. Oni govore o tome ovdje, sve bošnjaštvo, bilo kakav identitet srpskog naroda negiraju. Sve što je identitet srpskog naroda je provokacija za Bošnjake. Mi ne smijemo reći, ne smijemo se pozvati na svoju istoriju. Nema bosanskih Srba. Njima je zato deklaracija o srpskom nacionalnom političkom biću bila napad na Bosnu i Hercegovinu, jer oni žele da rastoče srpsko nacionalno biće. Zato ona unitaristička. U sve i jednom svom članu govori o tome da treba da budemo sretni da smo nacionalna manjina, imamo slobode, bilo kakve koje nam oni daju. Ovo je jako opasna izjava. Ona je zabetonirala unitarističku bošnjačku politiku 30 godina koji je jedini faktor nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Ona je i antidejtonska i antisrpska. U svim svojim elementima pokazuje netrpeljivost prema srpskom narodu. I samo oni koji prihvate njihovo tumačenje istorije, koji prihvate njihovo tumačenje srpskog identiteta, njihovo bit će dobri Srbi u Bosni i Hercegovini. Svi ostali mogu da idu vani. Zato je ona jako opasna i zato moramo naći institucionalni odgovor, kao što je rekao predsjednik u Narodnoj skupštini, ali odgovor je jedinstvom. Vidite, oni su ovdje nejedinstveni, neistomišljenici, bili jedinstveni kada su ujedinili protiv srpskog naroda i da dođu do ovakvog narativa. Mi ćemo, kao što smo to prije 2 dana u Narodnoj skupštini Republike Srpske, morati i siguran sam u to da ćemo uspjeti u tome, pokazati naše jedinstvo, kao što smo to uradili, o rezoluciji, osudu i napadu, dakle, osudi i zabrani veličanja i promocije ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske, nacizma i fašizma i promovisanju tih simbola i tih takvih vrijednosti i ideologija. Tu smo pokazali da možemo biti jedinstveni. I ovo je ista ta tema, ista tematika. Još i veća jer ona direktan napad, danas direktan napad na Republiku Srpsku. U tom smislu ćemo sigurno, predsjedniče, kako ste i predložili, vrlo brzo okupiti sve naše političke lidere, sve oni koji predstavljaju cjelokupnost srpskog naroda i pozicije i opozicije, da damo jedinstven odgovor. Ja ću u tom smislu sigurno
pozvati sve predstavnike i političkih aktera u Republici Srpskoj da to uradimo, upravo kao što sam rekao na način kako smo to uradili ovom rezolucijom od prije 2 dana. Još ću samo jednom ponoviti na kraju da ona zaista antihistorijska, antidejtonska i unitaristička i vrlo opasna za budućnost Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo. Malo smo se zamijenili, premijer će I ja ću reći svoj stav, nikad nije dobro kad se na ovaj način definišu stavovi u okviru više nacionalnih zajednica, u Sarajevu i Federaciji puna su im usta priče o tome kako živimo u multietničkoj zemlji, kako poštujemo Dejtonski sporazum i tako dalje. Sve ono što vidimo na sceni predstavlja apsolutnu uzurpaciju svih mogućih ovlaštenja, svih mogućih institucija sistema i toga smo se nagledali čitav niz godina, možda možemo reći čak i decenija. I ja na taj način doživljavam i ovaj način definisanja stavova, dakle, jedne zajednice u okviru Bosne i Hercegovine na način da se povezuje politika, politički predstavnici sa onime što jesu vjerske institucije ili vjerski predstavnici. Zadovoljna naravno činjenicom što kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva i kad su u pitanju institucije Republike Srpske jasno razumijemo, dakle, i ono što jeste naša veza i što jesu zajednički zadaci, ali isto tako vrlo dobro razumijemo šta je čiji domen rada i na taj način cijenim zaista način na koji se ponaša Srpska pravoslavna crkva i nismo imali priliku uopšte da čujemo izjave koje bi na bilo koji način i ličile na ono što su političke, dakle, izjave. Što se tiče spoljne politike, pričali smo o tome mnogo puta, ona je, dakle, propala stvar kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i nije jedina propala stvar, to nije čudno i o tome smo govorili. Kad nemate unutrašnju politiku, ne možete imati ni konstantnu spoljnu politiku. Mi je nemamo zbog toga što se ne slažemo na unutrašnjem planu o bilo kojem pitanju, a na spoljnom planu zato što je došlo posljedično do zloupotreba strane institucija i to prvenstveno institucija, dakle, predstavnika u institucijama bošnjačkog naroda. To se dešava čitav niz godina, mnogo je primjera zloupotreba. Mi smo skoro imali situaciju vezanu za ovu rezoluciju koju je trebalo podržati i oglasiti se kao sponzor i vidjeli ste koliko je manipulacija napravljeno tu, da se nije ni dalo da dođe na sjednicu predsjedništva da se o tome raspravlja, da se u zadnjoj minuti ili sekundi pred istek vremena za prijavu, dakle, Bosna i Hercegovina putem misije oglasila kao sponzor, a cijeli dan prije toga ili 2-3 dana prije toga postojalo na sceni kalkulisanje. Osim toga, oni pokazuju i prilično i nervozu, rekla bi, po tim svim pitanjima. Vrlo često, dakle, ovako važna pitanja uopšte ne dolaze na dnevni red predsjedništva, zbog blokade koja postoje druga 2 člana predsjedništva koji prosto ne dozvoljavaju da se o tim stvarima raspravlja. Tako da je u većini slučajeva, reći ću, dominantnoj većini slučajeva, dakle, stvari se rješavaju na način da neko samoinicijativno u ime jednog naroda, a ne u ime 3 naroda i ne u ime ustava ili ne poštujući ustavne procedure onako kako su propisane, daje svoje mišljenje u okviru, dakle, međunarodnih organizacija, a u ime jednog iz Bosne i Hercegovine. To su nedopustive stvari i do toga se došlo, dakle, da je Bosna i Hercegovina neuvažavana, apsolutno, s punim pravom. Ne možete uvažavati zemlju kad se moramo na svaki način dovijati i boriti se za to da se poštuje ustav, a on se u praksi stalno, dakle, krnji i toga smo se također nagledali. Ukazat ću ovdje na jednu stvar koja je vezana za ova najnovija dešavanja. Dakle, mislim da je dobro i premijer će to govoriti, a u skladu je opet s nečim što sam ja mislila da će se i predsjedništvo time baviti, ali procedure su pokazale, dakle, da imamo drugi put, a da predsjedništvo može da da svoj politički stav i ja ću se potruditi da u predsjedništvu dobijemo o tome politički stav. Naime, dakle, putem zakona, dakle, moguće je da, a u skladu sa ovim što je gospodin Rubio, dakle, državni sekretar SAD upustio svim svojim predstavništvima, konzulatima, dakle, ambasadima, da razgovaraju u zemljama domaćinima o tome, da se svrstaju, dakle, uz onaj zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, da se određene grupacije koje se smatraju terorističkim organizacijama i proglase na taj način, prvenstveno se misli na Hezbollah, tamo navedeno je, i Iranska revolucionarna garda. I ja mislim da je dobro što će, dakle, i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kao ovlašteni inicijator, jedan od ovlaštenih inicijatora, također pokrenuti ovu inicijativu i ovu priču. Mislim da je to važno prvenstveno zbog toga što smo mi, evo, i u prošlogodišnjem izvještaju objavljenom u avgustu mjesecu od strane CIA gdje je ukazano da u Bosni i Hercegovini, dakle, djeluju ćelije Iranske revolucionarne garde. Ja mislim da je
dakle, naša obaveza kao ozbiljnih ljudi da na svakoga onog koji bi predstavljao potencijalnu prijetnju odgovorimo na ovakav način ili na neki drugi način, ali u svakom slučaju moramo biti pripravni i voditi računa o svemu tome. Dakle, što se tiče situacije koje smo imali nedavno, moram se osvrnuti na jedan primjer da kažem, da malo relaksiramo ovu stvar, pređemo i na neku drugu temu. Do koje mjere je došlo do urušavanja, dakle, same spoljne politike i na koji način u tome se učestvuju i neki drugi akteri, ne samo oni iz Bosne i Hercegovine. Primjera radi, ako ja odlazim negdje u inostranstvo i kad kreiram delegaciju koja će me pratiti, naravno ja kao šef delegacije mogu da utvrdim da sa mnom ne ide neki ambasador. Ja uglavnom ne vodim ambasador jer mi trebaju ljudi iz mog kabineta koji će preuzeti obaveze onome o čemu se tamo razgovaralo, pisalo, dogovaralo. U najčešćem slučaju je tako. Ali smo neki dan vidjeli mog kolegu Bećirovića, dakle bošnjačkog člana predsjedništva, koji je boravio u Briselu, sastao se sa zvaničnicima u Briselu, pri tome, dakle, izostavio onog ambasadora koji je nadležan za Evropsku uniju, a to je, dakle, Srbin, je li tako, Obrat Kesić, a umjesto njega poveo nečuvenu u diplomatskoj praksi, znači bilateralnog ambasadora. Gospodin Bećirović je prosto zamijenio, inače on voli da priča o multietničkoj državi, o poštovanju države, o poštovanju procedura, o poštovanju diplomatije i slično, ali recimo on je ovog stavio u stranu zato što mu ne odgovara, a ovog drugog, znači, je poveo, iako on ne odgovara tom kontekstu. Sad šta se desilo to? Ono što je prilično ovako tugaljivo kad vidite Evropsku uniju, oni su to prihvatili, iako oni odlično znaju ko je ambasador pri Evropskoj uniji. A druga stvar koja se desila, nije šala, zaista, evo, to ćemo još jednom provjeriti, ali tako su mi rekli prijatelji iz Brisela, da je recimo kad se odlazilo na drugi sastanak u NATO sa zamjenicom generalnog sekretara NATO saveza, onda je taj bil, zato što neki red je tamo vjerojatno postojao uveden, jel tako, ili se znaju procedure, onda je taj bilateralni ambasador kojeg je želio gospodin Bećirović uvesti na taj sastanak, a ne pripada tamo, sjedio u automobilu na parkingu i čekao da njegov šef završi taj sastanak. Dakle, vidite, kad možemo mi pričati na ovaj ili onaj način u situaciji u Bosni i Hercegovini, ona je prepuna primjera uzurpacije i manipulacije. Urušavanja kompletnog ustavnog sistema, ne zato što to radi Republika Srpska, ne zato što to radi jedan srpski predstavnik koji funkcioniše na nivou Bosne i Hercegovine, nego zato što to rade upravo naše kolege koji se rukovode onim što jeste politika, dakle političkog Sarajeva, a ta politika je slična ovoj izjavi: sve je naše, sve je moje, samo smo tu mi, nismo, dakle, ovakvi ili onakvi, ali stvar pripada nama. Dakle, Bosna i Hercegovina ne pripada samo Bošnjacima, da su stvari jasne. Ustav je jasno poredao kome šta pripada, od čega i kako je sastavljena Bosna i Hercegovina, šta su naši ustavni mehanizmi da se branimo, ali kroz razne manipulacije koje su primjenjivali protiv nas, dakle, došli smo u situaciju, naravno, da se branimo na svaki mogući način političkim sredstvima, naravno, protiv toga. Ne treba zaboraviti da oni koji se kunu u Bosnu i Hercegovinu, u sistem, u državne, kako kažu, institucije i slično, su ti koji su za svaki problem koji je postojao, politički, koji se mogao riješiti kroz politički razgovor i dogovor, pozivali visoke predstavnike razne, da su visoki predstavnici, dakle, zloupotrebili poziciju koju imaju po Dejtonskom sporazumu, da je ovaj koji se poziva ili sam sebe zove visokim predstavnikom, čak mijenjao i, dakle, krivični zakon, da je to uradio da bi se obračunao sa voljom naroda u Republici Srpskoj, da bi pokazao, jel tako, da to tako može, i nažalost to isto pravosuđe koje isto moglo, kao što i vi možete i ja da pročitamo Ustav i da vidimo ko je ovlašteni predlagač zakona, isto tako moglo da se ispriječi još jednoj zloupotrebi u našem ustavnom sistemu, ali nije, već je učestvovalo u toj zloupotrebi, dakle, neustavnog ponašanja. Od nas se očito očekuje da mi stalno ćutimo i da puštamo naše kolege Bošnjake da oni rade šta god žele, kad god to žele. Ja ću reći da smo mi doskočili mnogim stvarima. Što se tiče spoljne politike, moram reći da svojim ponašanjem, koje je ponašanje isključivosti ostalih, da su oni naštetili sebi, a ne nama. Mi smo našli put da iskomuniciramo tamo gdje smo smatrali da je potrebno, tamo gdje smatramo da nije potrebno se ne obraćamo. Ono što je nama bitno da se zna. I mi kad se bavimo i spoljno-političkim poslovima, ne radimo to na način da idemo da pljujemo po svijetu druge, nego ukazujemo na ono što su stvarni problemi, ali isto tako i nudimo šta su mogućnosti ili potencijalna rješenja za te probleme. Dakle, mnogo se razlikujemo. I što kaže, dva smo svijeta različita, tu nema nikakve dileme u našem ponašanju. Sva ova priča koja se nadigla oko ove
izjave ili sva ova izjava koja je koncipirana ovdje, čemu ona služi u stvari? Čemu služi izjava koja okuplja, dakle, taj skup kakav je postojao tamo, da se brani od, kažu, lažnog narativa. Ako je lažni, ne morate se ni braniti, jel tako? Ako je lažni, nemate se šta braniti. Kakva islamofobija postoji u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini? Islamofobija je to da vam neko uzurpira institucije, jel tako? Da vam dođe stranac i da on može da donosi zakon. To je sve, jel tako? Šta je to? To je srbofobija, jer kroz sve što se dešavalo u zadnjih 30 godina, Srbi su bez nečega ostajali u ovoj državi. Ostajali su i Hrvati, ruku na srce, mnogo puta, ali imaju predstavnike pa neka to kažu. Dakle, ostajali bez ovlaštenja, ostajali bez nadležnosti, ostajali bez izborne volje, tako? Pa sad konačno moramo da ostanemo i bez glasa, jer za Boga ništa ne smijemo da kažemo da se neko ne bi naljutio ko smatra da država pripada samo njemu. Dakle, ne pripada. Ne pripada. Ustav je tu da se poštuje. Da se Dejtonski sporazum poštuje, onda bi se prema njemu pokazalo malo poštovanja u toj istoj federaciji, pa nisu čak našli toliko zrno poštovanja da obilježavaju taj datum, zato što ga smatraju prelaznim rješenjem i to naši građani mora da znaju. Da su to zakletve velike, kunemo se u Dejton, a u suštini sve se uradilo pod nekom lažnom pričom o nekoj evoluciji, ne znam, nije unapređenju, modifikaciji Dejtona, da on ne bude na snazi onakav kakav je bio, opet zato što je to neko želio iz svojih uzurpatorskih ili nekih drugih manipulativnih radnji. Dakle, ja pozivam građane Republike Srpske prvo da svi budemo racionalni, trezveni, da razumijemo procese određene, koliko je god u našoj moći, mi ćemo ih iskomunicirati ljudima. Tražimo da postoji sabornost po ovim pitanjima u okviru Republike Srpske, da tu ne gledamo koje političke partije. Mi ne gledamo u Republike Srpskoj ni koje vjere, ni koje nacionalnosti. Svi su građani ovdje dobro došli, ljudi, stanovnici Republike Srpske. Ali naravno, isto tako, postoji dominantna struktura i nemojte da padamo u zabunu kako ovdje nema sukoba civilizacija. Mnogi su opisali da postoji navike, način ophođenja prema državi, način ophođenja prema institucijama i način ophođenja prema drugom upravo govori da postoje ozbiljni poremećaj i ako neko želi da ih se riješi, onda se oni moraju rješavati na ozbiljan način, a ne putem ovakvih, dakle, izjava ili deklaracija i sl. Dobar dan. Evo, šta reći u ovakvoj jednoj situaciji koja je izuzetno složena kad vidimo sve ono što se dešava u Evropi na Bliskom istoku. Jučerašnji gest na jednu izuzetno komplikovanu situaciju u Bosni i Hercegovini doprinosi samo jednoj složenijoj situaciji i onda kada se vratimo na suštinu i vidimo šta ovdje funkcioniše, odnosno kad kažemo da ništa ne funkcioniše iz razloga. Evo lično ja kao predsjednik vlade nisam bio u situaciji zato što je tamo nekom palo na pamet, tome koji kaže da je ugrožen, da je on onemogućen da radi, da funkcionišemo kako treba, da taj zajednički fiskalni savjet koji je nužan da funkcioniše, ne funkcioniše, kada je u pitanju elektroprenos i tako dalje. Mislim da je ovdje jedan sasvim pogrešan koncept. Imali smo stalno neke čike koji su dolazili iz Amerike, iz neke drugih država i oni su pravili uvijek neku priču u kojoj smo mi bili onaj lošiji brat ili lošiji član porodice i stalno smo imali neke kazne. Mi smo stalno bili u kazni, nikada nismo mogli normalno da funkcionišemo. I taj narativ se nosi cijelo ovo vrijeme. Neshvatljivo je da u državi u kojoj ništa nije, državnoj zajednici, u kojoj ništa nije funkcionalno i vi radite na tome da to ne bude funkcionalno, kažete da ste vi ugroženi. I znate šta je još ovdje interesantno? To se dešava u predvečerje jednog njihovog praznika vjerskog i mi ćemo sutra njima čestitati taj praznik. Ja imam stotine, da ne kažem hiljade mojih drugara, prijatelja Bošnjaka koji isto meni čestitaju i Božić i Vaskrs. I onda vidimo da taj dio političkog Sarajeva jednostavno želi i taj iskonski pravi dio prijateljstva, suživota, bilo čega što bi trebalo da funkcioniše, da uništi. Ovo je uništavanje postojanja mogućnosti bilo kakvog normalnog života. Nije sporno koliko ima civilizacija. Ovo što je rekao i predsjednik,
nego sukob tih civilizacija. Zašto pravite taj sukob? Evo ja kao predsjednik vlade, da imam bilo kakvo ovlaštenje, da mogu jednim potpisom prenijeti bilo kakvu imovinu islamske vjerske zajednice ili katoličke ili bilo čije, pa nama ne bi to palo na pamet. Nikad. Mi jednostavno idemo u prilogu tome da imamo normalan život i da pokušamo. Kada smo mi spomenuli njihove šume, vode, pa jesam od momenta kada smo došli ovdje, kada me predsjednik Dodik predložio i kada sam izabran za predsjednika vlade, jer sam odmah rekao pružam ruku u federaciju, ajte da radimo, ne interesuju nas vaše šume, vode, ajte da budemo partneri. Oni cijelo vrijeme prave neku priču, hoće naše šume, hoće naše vode, hoće neku imovinu, pa ne možemo tako živjeti ovdje. A onda kada mi reagujemo zato što imamo obavezu prema narodu da reagujemo, onda ispadne da kao mi nismo za nešto. Ja sam kao čovjek razočaran onim juče. Razočaran zato što se to dešava u predvečerje njihovog velikog praznika, da nekom nije ni do toga, nego želi i to da pokvari. Ali sam kao predsjednik vlade samo još više odlučniji da kad je u pitanju zaštita naših interesa i svega onog što moramo uraditi institucionalno, da ćemo mi uraditi. Iskreno se nadam da će predsjednik Republike, gospodin Karan, uspjeti okupiti onaj dio političkih predstavnika koji razmišljaju, da tako kažem, na jedan normalan način. Da jednostavno kažemo, pazite, istina je jedna. Nema dvije istine. Istina je jedna. I mi znamo sve činjenice koje su bitne ako neko uistinu hoće da... Zašto vi pravite sindrom žrtve? Nešto ste ugroženi. Mi koji smo odvoženi vozovima, transportovani, ubijani usput, gurani u kanale, u rupe, da i ne dođemo do Jasenovca. Kad smo mi imali sindrom žrtve? Doduše mi smo malo i, hajde da ne kažem šta, mi to još i pjevamo i ne znam, ali nemojte praviti sindrom žrtve, nemojte da se jedna atmosfera koja moramo generalno imati elementarne stvari od kojih mi odstupiti nećemo. To je Republika Srpska, njene institucije, svi mi znamo šta se ovdje dešava, od tog nesretnog visokog predsjednika koji je samo zato što je htio predsjednika Dodika i lično i personalno, institucionalno i na svaki drugi način da napadne. Da je predsjednik Dodik bio predsjednik vlade, napala bi se vlada. Da je bio predsjednik skupštine, rušila bi se skupština. Pa mi to znamo. I to ništa nije sporno. I on dalje nastavlja sa svim svojim aktivnostima, izmišlja krivične... Pa ko je ugrožen? O kakvoj mi islamofobiji pričamo ako imate izmjene krivičnog zakona da ako neko uzme, digne 3 prsta ili uzme nešto, dobije godinu dana zatvora? Pa da li ovo... Mislim, istina je jedna. I završava. Institucije Republike Srpske će uraditi sve da zaštite red, mir, imovinu svih građana u Republici Srpskoj. Ovo o čemu je govorila srpski član predsjedništva, Ministarstvo unutrašnjih poslova će u skladu sa ovim direktivama ili kako već zaključcima pokrenuti postupke. Mi obećavamo svakom Bošnjaku, Hrvatu i naravno i Srbinu u Republici Srpskoj mir, poštovanje i zaštitu imovine i tako dalje. Nećemo reagovati ovako da sad mi imamo reakciju koja bi bila negativna, ne. Ali kad je u pitanju napad na nas, tu smo još odlučni. Hvala. Dobro, to su stavovi SNSD-a. Mi smo ovdje izašli da kao odgovorni politički ljudi sa funkcionalnim i političkim nadležnostima damo svoj stav ovo. Čini se ipak da nešto nismo rekla, to je da je sva naša politička borba svih ovih 30 godina, od čega je 23 godine vođenja Republike Srpske, bilo protiv ovakve izjave. I da je ova izjava pokazala da se naša borba bila opravdana i da naša borba mora da bude nastavljena. Ona će se nastaviti političkim sredstvima. Bosna i Hercegovina ima šansu. Ako se vratimo na izvorni Dayton i ono što piše izvorno u Ustavu, a ostalo što možemo da dogovorimo, ako ne može, da sve što su nametnuli visoki predstavnici i na bazi toga što su navodno natjerani poslanici da podrže, ali primarno glavni uslov da je to prethodno nametnuo visoki predstavnik, da bude poništeno i stavljeno na novo odlučivanje. Ta Bosna i Hercegovina ima šansu. Druga Bosna i Hercegovina, vjerujem da će ostati u ovakvom trvenju koje ne vodi ničemu,
Ovo nije dobro ni za Bošnjake, nije dobro ni za nas Srbe. Hrvati ne govore o sebi, vjerujem da i za njih nije dobro. Ovo nije dobro za mentalitet odrastane, ovo nije dobro ni za mentalitet življenja, ni za što nije dobro. Uglavnom, pogledajte još jednu stvar koju sam upravo sad saznao, možda je bilo ranije saopšteno. Sve što dolazi iz Republike Srpske bude napadnuto. Kad ste čuli da je jedan privrednik u federaciji bio procesuiran za bilo šta? A zar stvarno mislite da su oni čistunci koji sve rade besprekorno? Sve jedan privrednik u Republici Srpskoj je napadnut od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine i stavljeno u ralje advokata u Sarajevu da se bori za poslovnu i ljudsku egzistenciju. Otvorio se prostor da njihove firme uđu u Republiku Srpsku i da kupuju gotovo sve, kao što je Bingo, kao što je HIFA i ostali koji sada sve više imaju učešće u tržištu nafte, odnosno maloprodaje. Treba biti svjestan i reći da je to priprema za destabilizaciju. Šta ako jednog dana u ovakvim rovitim okolnostima neko od tih vlasnika i federačka nema nafte za Republiku Srpsku ili nema životnih namirnica za Republiku Srpsku. U federaciji to je dokaz islamofobije, nije se desilo da je jedna firma iz Republike Srpske uspjela u bilo kakvoj poslovnoj aktivnosti. Ni u jednoj poslovnoj aktivnosti firme iz Republike Srpske nije uspjela. U federaciji govorim. Možda je neko nešto na nivou zajedničkih organa imao neki posao ili nešto, ne znam ja šta. To je islamofobija. Najnoviji dokaz toga je činjenici. Da je firma vi znate da smo mi protiv novih tehnologija i novih tih manipulacija sa izborima, ali danas morate primijetiti da je firma iz Republike Srpske imala najpovoljniju ponudu za opremu po tenderu centralne izborne, takozvane centralne izborne komisije. Nije ni to slučajno centralna izborna komisija. Šta je falilo da se zvala samo izborna komisija, a ne centralna? Znate, centralna je naziv koji se uvjeriše da je centralizacija u pitanju. Dakle, oni su firmu odbili iz Republike Srpske koja je imala najpovoljniju ponudu i uzeli njima odgovarajuću firmu. To je islamofobija, jel? To je islamofobija. Gospodine Ceriću, da li je ovo zaista islamofobija koju vi pričate? Ili gospodine Izetbegović, da li je islamofobija činjenica da je vaš otac bio u Handžar diviziji? Ili da li je islamofobija činjenica da oduzmate crkvene objekte i zemljište i da oduzmate naša pravoslavna groblja? Da li je, gospodine Cerić, islamofobija da nikada niste tražili da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi vrati imovina koja je uzurpirana u Sarajevu od strane lokalnih vlasti? Kako ste to uradili? Nikada niste uradili. Ali ste otišli u Švajcarsku da govorite o Srbima porugno. I ja molio vas iz medije da nađete te izjave u kojima govori kako smo mi nedostojni ljudi, niža rasa, a oni su kao viša rasa ili nešto slično. I onda mi govori hoće da prodaju priču o islamofobiji. Kakva je islamofobija? Sve ovo što je bilo u prethodnih 30 godina je laž od toga da su Bošnjaci žrtve, jer nisu. Žrtve su jednako kao i mi, ovi nemili događaja i nikad se s time nećemo složiti. Procentualno u Bosni i Hercegovini poginulo i stradalo onoliko Bošnjaka, procentualno koliko ih ima u sastavu stanovništva Bosne i Hercegovine, kao što je procentualno gotovo identično stradalo i Srba i Hrvata. Njihov narativ su lažni, nisu neki drugi narativ lažni. Kada su malo ugroženi, onda su pokušali da sada, ali evo reći ovo, naš uspjeh na spoljno-političkom planu, još se stvorilo okolnost, da objasnimo da su njihovi narativi lažni, doveli su i ovu situaciju da daju izjavu. Ovo je beznadežni pokušaj spašavanja laži koji su ovdje plasirane 30 prethodnih godina. Hvala vam lijepo.